umukinnyi Lionel Messi yongeye kwandika amateka adasanzwe mu gikombe cy'isi cya 2026 nubwo kugeza ubu afite imyaka 39 yakomeje kwitwara neza afasha Argentine kugera ku mukino wa nyuma ndetse akomeza no guca uduhigo twari tutarigeze tugerwaho na rimwe. Ese uyu mukino ni wo wa nyuma Messi yaba yagize mu gikombe cy'isi cyangwa yabazongera gutungura isi maze akagaragara mu gikombe cy'isi cya 2030 afite imyaka 43? Muri iyi video tugiye kubisesengura kandi tubivugeho ibyo yavuze, ibitekerezo by'umutoza Lionel Scaloni, umunyamakuru Guilherme Belagui n'impamvu zituma amahirwe yo kongera kumubona atari make. Hari abavuga yuko uyu mukinnyi agikomeye ndetse azongera kugaragara muri iki gikombe cy'isi. Ikindi uraza kumenya uduhigo twose uko twakabaye Messi amaze kwandika, uruhare yagize muri World Cup 2026, impamvu uyu mukinnyi adakwiriye kugiranwa na CR7 cyangwa Cristiano Ronaldo, n'impamvu bashobora gusobanura ku hazaza he muri ruhago. Wowe reba video kugeza ku musozo, ubundi wandika igitekerezo cyawe muri comment umbwire wowe uko ubona Messi nimba azakina igikombe cy'isi cya 2030 cyangwa akaba agiye gusezera nyuma y'iki gikombe cy'isi. Ubundi kandi kanda like kandi subscribe, ubundi winjize muri iyi nkuru ya Argentine ndetse n'umukinnyi wayo ukomeye cyane, umukinnyi w'icyamamare, umukinnyi udasanzwe Lionel Messi. Ubundi hari amazina adashyira mu mateka ya ruhago cyangwa football, hari n'abayandikamo amateka ku buryo isi yose ihagarara ikabareba. Lionel Messi ni umwe muri abo. Mu gihe bashiraho batekerezaga ko igikombe cy'isi cya 2022 aricyo cya nyuma yari gukina, yongeye gutungura isi yose agaragara mu gikombe cy'isi cya 2026 nk'uko mwabibonye. Ariko icyatangaje benshi kurushaho nuko atari kuza gusa, ahubwo yongeye no kuza kuba umwe mu bantu bubatse amateka muri irushanwa cyangwa se babaye abakinnyi beza muri irushanwa. Nubwo imyaka 39 ku mukinnyi w'umupira w'amaguru ifatwa nk'igihe cyo gusezera, Messi yerekanye ko afite imana idasanzwe, ubunararibonye, ubwenge ndetse bwo gukina bishobora kurusha imyaka imbaraga. Mu gikombe cy'isi cya 2026 yafashije Argentine kugera ku ku mukino rero wa nyuma, atsinda ibitego byinshi, anatanga imipira yavuyemo ibitego. Buri mukino yakinaga wasigaga abafana bibaza ikibazo kimwe gusa: ese uyu mugabo ubundi azasezera ryari? Icyo benshi badahita babona nuko Messi yahinduye uburyo akina. Ntakiruka nk'uko yabigenzaga akiri muto, ahubwo akoresha ubwenge, guhitamo umwanya mwiza wo gucunga imbaraga. Niyo mpamvu akomeza kuba ikibazo gikomeye mu makipe bahura. Abasesenguzi, abafana ndetse n'abandi bantu bakurikira ibya ruhago bavuga ko ibyo Messi agezeho bitaturutse ku mpano gusa, ahubwo byaturutse ku myaka myinshi no gukora cyane, kwihangana ndetse no kudacika intege nubwo yagiye atsindwa inshuro nyinshi mbere yo kugera ku ntsinzi. Nk'ubu twibuke yuko muri 2026 yatangaje ko asezeye mu ikipe y'igihugu nyuma yo gutsindwa umukino wa nyuma muri Copa America. Icyo gihe batekerezaga ko byose birangiye, ariko nyuma yaragarutse atsinda muri Copa America, atwara finalisima, yegukana igikombe cy'isi cya 2022, nyuma anagaruka muri World Cup 2026. Ibi byerekana ko mu mupira w'amaguru ijambo rya nyuma riba ritaravugwa. Uyu munsi ikibazo gikomeje kuvugisha benshi ni iki: ese Lionel Messi yazagaruka mu gikombe cy'isi cy'umwaka 2030? Turebye neza muri 2030 azaba afite imyaka 43. Ku bakinnyi benshi ibyo bishobora kuba nk'ibintu bidashoboka, ariko iyo urebye uburyo akomeje kwitwara, hari benshi badatinya kuvuga ko ibi bishoboka. Hari n'indi mpamvu ituma abafana bagira icyizere igikombe cy'isi cya 2030 kizaba ari ikizihiza imyaka 100 y'iri rushanwa, kandi imikino imwe izabera muri Argentine. Gukinira iryo rushanwa imbere y'abafana mu gihugu bishobora kuba impamvu ikomeye yatuma atihutira gusezera. Umutoza Lionel Scaloni
nawe yakomeje gushimangira ko Lionel Messi agifite byinshi yatanga. Yavuze ko ari umugani muzima wa ruhago kandi ko buri munota agikinira Argentine ugomba gushimirwa. Nubwo rero nta cyemezo cya nyuma Lionel Messi aratangaza, amateka amaze kwandika niyo kwibukwa ibihe byose. Yabaye umwe mu bakinnyi bakinnye imikino myinshi mu gikombe cy'isi, yatsinze ibitego byinshi, atanga imipira yavuyemo ibitego kandi afasha ikipe ye mu buryo budasanzwe. Abafana bamwe bavuga ko igihe cyageze ngo asezere ku rwego rwo hejuru, abandi bo bakavuga ko igihe cyose agifite ubushobozi akwiriye gukomeza, kuko gukina kwe ni ugukomeza kunezeza abakunzi ba ruhago ku isi yose. Ese wowe ubitekerezaho iki? Urumva Lionel Messi azagaruka mu gikombe cy'isi cya 2030 cyangwa igihe cyo gusezera cye cyageze? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Nimba kandi ukunda inkuru nk'izi ngizi za ruhago n'amateka y'ibihangange, kandi subscribe, ukande like, unasangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo dukomeze tubagezeho inkuru zisesenguye kandi zishimishije. Njyewe duhurire mu zindi nkuru. Murakoze.